magsaya, king kaligtasan, pag-ilingin pa, at anak ng mal, at king Espiritu, kasanetong na, urian lat paligayan, ngenit kapilan man, urian lat paligayan, ngenit kapilan man. Urian taya inipao meto sigluman, urian taya inipao meto lelangan, urian yein luhod na lang kayangganan, urian yein ngenit kapilan paman. Magsaya, magsaya, ikaligtasan, mag-iningin pa, at anak ng mal, at king Espiritu, kasanetong na, urian at paligayan, ngenit kapilan man, urian at paligayan, ngenit kapilan man. Anting meto nga pamilya ng Diyos, mitipon-tipon damungan, king lagi ng impa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginudamong Jesucristo, ing lugod ning Diyos, ating pamakiyagom ning banal ay Espiritu, manatili asanang parati, kaya kayongan. At kaya ka antimurin. Pakamalan kong kakaluguran, king mitmong kapakumbaban, at king kataymikan da rin kaya katamong pilubluban, ganagantalang ay niyat sisyan, ning sablata mong kakulangan. At aduan tamo ing kalam ng lunos at kapatawaran ning Gino, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Magkumpisal ko, King Diyos ang may payang tutu, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay panagkapuko kang luwa na Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pon banal, at kaya kayo kapatad, inipanalangin niyo ko King Diyos, ang ginuta mo. ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangabataw daring kasalanan damo, idala na katangan sana, king bie alang angga. Amen. Pakalulu
manalangin tamo. O makatuliran at mapamakalulong Diyos, gawan mo keng meto nga malayang balayan na ebisang samba king kwalta at kayatinan, at may sakripisyo ka ring kalulu alang-alang karete. Gawan mo lang mamu at mapaglunos ding puso me, ban ibuklat mila ring paladmit, pibale-bale karing ala at mangailangan. Gawan mo keng makatuliran karing sabla at ikamisana, kambe mo ayangat mila ring maluka. Itingan po adwan me king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Pamamasang iba't king libro ng propeta Amos. Pakiramdaman nyo iti ikayong dadakurak karintaong atsu king kalipitan. At magkapilit lumipol karing pakakalulu na ning bansa. Ikayo mismo sasabihan nyo king sarili yo. Milabas no sana reting aldo pangilinan. Ban ipisalita na ing kekatang pupul. Bakit pa mapupusing aldo na ning painawa? Ban makapagtinda na keng pasibayo. Kanita itas mineng presyo at agamit minong pasibayo, ring panyo ka datimbangan ay eusto, para pamaraitan mila ring manyali kaya kami. Ipisaliming ala ng silbing trigo king mata sa presyo, manintun kaming taong pakakalulu alang apamayad karing kayang utang. Agyang king alagara mo ring Parish sa sandalyas, at ya saliwan miya anting alipan. Inggin Diyos ning Israel simpana, kung nakalingwan kapilan man ing depat dang marawak. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing pakibatapo king dalit, purian niya ing Ginoo, o mibabangon ka rin kalulu, ulitan tayo po. Purian niya yung Ginoo, ami babangon ka rin kalulu. Purian niya ikayong talasuyo ng Ginoo. Purian niya yung banal ng lagyo. Mananos na sanang ing lagyo ng Ginoo, yang puryanda, ngini at king kapilan paman. Purian niya ing Ginoo, ami babangon ka rin kalulu. Ing Ginoo magariya ka rin sablang bansa. Lalagpos king banwa ing kayang ligaya. Nino ing kawangis ning Ginong ke katamong Diyos, ang makalukluk king dane karing banwang matas. Dapot ka rin, ketang kayang kabilyan, tatandoya, banbanwat yato, akit na. Purian niya ing Ginoo, ami babangon ka rin kalulu. King pangapaserin kalulu king gabon, kaya lang babangon. Tatas no man ding atyo king malukang kabilyan. At karing prinsipi na layayabe, karing prinsipi ning balen na. Purian niya ing Ginoo, ami babangon ka rin kalulu. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo kang Timoteo. Maygit king sabla, ipakisabi kong mayap, king iyampang yu king Diyos, ingke akong kayadwanan, panalangin, panigapo, at pamipasalamat para karing sablang tao. Makanyan mo naman, ingdaptan yu, para karing ari, at karing ating upayang manibala, ban mibiyebye tamong tahimik at payapa, matayimtim at ating kabanalan. Iti mayap at makaligaya king Diyos, ake katamong talapagligtas. Burina king ding sablang tao, mga ligtas la at mabiyasa king katutuan.
Uling ating metong a Diyos at atin metong atala pamilatan king Diyos at karing tao, ya ing taong i Kristo Jesus. Dinawo na ing kayang biye, ban at busano ring sablang tao. Ya ing katunayan na ning banal ng parasa ning Diyos at nibulalag king nituldong Panaun. Mituburan kong maging apostol at talaturo, daring pagano, ban ipanaral ko karela ing kasalpantayanan at katutuan. Tutuing kakong sasabyan, eko maglaram. Pagnasan ko, ingding lalaki karing sablang lugal, manalangin lang ating malinis a konsyensya, alang paginakit o pamakipagkamwa. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos, talakad tapuban parangalan ning mayap a balita. Itangan po. Ako ing dalan, ing katutuan, at ing biye, ngana ning Ginoo. Alang malyaring miras king ipa, ng emo king kapamilatan ko. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ing Ginoo manatili yake kayo At keka antimurin, pamamasa king mayap pabalita agpang kang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. Sinabi ng Jesus karinggayang alagad, kanitang misan ating meto nga makwaltang makimeto nga katiwala. Simbong da king ing pibanjana, panyirana mo ning katiwala. Inyape payaos ne at kitang nakeya. Nani nga balitan ko tungkol keka. Munyekang kwenta ka na ko tungkol king kekang pamanibala king pibanjan ko. Uling nakamalyaring maging katiwala ko. Nga naning katiwala king sarili na. Lalako na ako ning Panginoon ko king pangakatiwala. Naning daptan ko. Huwag yung sarol. Makarine naman nung magpalimos ko. Balo ko na yung daptan ko. Milako ko man king obra, at naman tanggap ka na ako karing bale-balera. Tunggal-tunggal nung bebayaos, ding makiutang king kayang Panginoon. Kitnane ing minuna, nuwanti ing utang mo king kakong Panginoon. Pekibat na, dinala na drama larong olibo, nga naning katiwala, oy ning kasulata na ning utang mo, lukluka at gawan meng 50, mamalagwa ka. Kitna ning kadwa, ika, nuanting utang mo, pekibat na, dinalan akaban na trigo, nga naning katiwala, oy ni ing kasulata na ning utang mo, 80 ing isulat mo. Pinuri ning Panginoon ing mapamirait akatiwala,
uli na ning pepakit ng katoswan. Uling may gitla katalinwan, ding taong makayato king pamakyabera karing kapararang tao, kesa karing taong makajos. At sindo ng Yesusing pamagsalita na, inya sasabihan ko kay kayo, gamitan niya king pamakikaluguran ing pibandyan kete king yato, magisan man ite, matanggap na ko man king tuknangan ayalananga, ing tapat king malating bage ami pagkatiwala kaya, tapat ya naman, karing mga regula bage ami pagkatiwala kaya, ing ninumang emu apanwalan, king malating bage, emya naman apanwalan, karing mga regula bage, nung eko apagkatiwalan, king pibandyanan ning yato, nino, ing magkatiwala kay kayo, king tunay pibandyan. At nung era kayo apagkatiwalan, king pibandyan daring aliwa, nino ing munyeke kayo, king tunay mga intulit kay kayo. Alangipos, ama kasuyong adwang panginwan, uling pikasama ning metong at lugurane ing kadwa, maging tapat yaking metong at umisane ing kadwa. E kayo makasuyong agnan king Diyos at king pibandyan. Pakamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian ka, O Kristo. Mayapayabak po kay kayong ang sabla. Bayo ke po idake, ing kanakong humilya, kaniting kaurasan, pabustan nyo pong dinan ko lamong maya pa oras. Dating ganaganang miyembro daring KBS on Nights of the Blessed Sacrament, kaniking kay katamong parokya. Na po, mumuna ka ring peka koyad, ang kakareting mita talagang miyembro daring Nights. Maya pa oras kay kayo. Palakpakan tala po, dating kay katamong KBS. Eyo po ako kutang, may gumpisa po ing bukasyon ko king pangapare, king panga-nights ko. Kalupad rete nga na kaya kakita mo ngayon may king miyembro na ako mo naman po ning KBS, king parokyame. Kanya ako manwala ko, ing bukasyon king pangapare, ing seedbed na yapin ing maging miyembro ka, king nights, tinubo po. May gumpisa, tinubo ing bukasyon ko king pangapare, inyang nights ko, king parokyame. Inya pagmaragul ko, ako making nights ko kalupada, rating KBS nga ni Maya pa oras kay kayo. Pasibayo po, Maya payabak kay kayo ng sabla. Denasan nyo na baking biyeyo, itang misagad kayo. Problema, kapag subukan, may kad-ita mo ngan po, halos kay katamong enikete, aranasan ta na puking biye, itang misagad mo talaga. Itabang feeling mo, ala na kang agawa pa, kay batlawe mo king sarili mo, makalunos na. Itang ala na kang akarapat pa, itang sagad na ka. Kay batrugo, di natang pa itang punto kay kang kailangan mong lumapit king meto nga tao, ban kanita, manyawad ka mong sahop kaya rugo. Makarine ita, ngararing aliwa. Masakit ka no ita, king pilubluba na ning tao. Itabang kailangan mo ng kapalan ing lupa mo, ban kanita, pasahop ka mo, o pasaklolo ka mo, karingaliwang tao. Makababang pangatao ita, ngara. Makalati kanong dangal ita, ngara po ringaliwa. Atin ko pong taong kakilala, iting ka kong kakilala, mamasaya mo po, king pamagobra na, king construction worker ya po, iting taong kakilala ko. Buri nang sabyan, king malagwang pamangamano, irregular po ing obra na. Balutano man po ring magobra king construction, may kadngeni, dakal ing obrara, sagana, pero karing daratangayal do, nengkay, bukas mo, nengkay bakantila, alalang obra, nepo. Misan po iting taong kakilala ko, balo yo, ke palyarian ya, misagad ya, bakit uling may sakit ya nga bena,
ing misis na. Mi kabatu yaking batu, ing misis na. Tiyempurugo, alayang obra, kesagaran niya, mi sagad niya. At akasabi kaya pong minsan, inyang miluwal na po king hospital, itingabe na. Nga narugong maluwal-luwang magkwento ka na ako, niting taong kakilala ko. Among balo mo king tuto, nga na. Among balo mo king tuto, masakit ko pa pong penamdaman, itang pamanyawad kong sahop karingaliwang tao, kesa rugo ketang panga-opera na, panga-hospital na ning misis ko. Nga na. Among, doble pala ing sakit. Itang bala mo magpalimos na kakaringaliwang tao, ban kanita, may palda niya, may pakamalan mo, kesa rugo ketang panga-hospital na, nitingabe ko, nga na po. Among po tangalangalaka po, tang misagad ka, masubok ka. Nga na po ka na ako, niting kilala ko. Bindam tayong mipa sa ebanghelyo ngayon Domingo. Itaman pong katiwala, king kay katamong pamamasa. Itaman pong manager, na po, king kay katamong ebanghelyo, makanyan mo naman ng milyari, kaya rugo. Mi sagadya mo naman po. Yaman rugo mi sagadya, mi lakoya king kayang obra. At uling matuwane, mabayat na kaya, ing mantun niyang aliwang obra, iting katiwala. Baloy po, ing lalaking alang obra, ene lalaki, alaneng silbi. Ing lalaking alang obra, ene lalaki, alaneng silbi. Makanya na makanyan po yung kaisipan, tamo emo po ngeni, ang yang kanita pang panaunan ng Ginoong Yesus, makanya na po yung malilyari. Po, tangalakang obra, lalaki ka, lakang silbi, lana kang kwenta, nakalalaki kanita. Tungkol ya po karing misasagad, ing mi pasaga ebanghelyo ngayon Domingo. Tungkol ya karing taong misasagad iti, pero dapat eya mo po tungkol karing misasagad iti, tungkol ya mo naman po iti king kakambal na ning misasagad. Patungkula na ning ebanghelyo iti karing misasagad na tao, pero makapatungkula ya mo naman po iti king kakambal na ning misasagad. Kutanggo mo, nanunay kasing kakambal na ning misasagad, potang misagad ka, naning kakambal na, mipaisip ka, mimulat ka, makatuklas ka, and we call it discovery in English. Nepo, masubok ka. Nepo, antiya mo naman pong may kalamidad, ing taong misagad. Antiya mo naman pong may kalamidad, ing taong misagad. Magdalaya pong maya pabalita, iti ngeni kay katamo, ing ebanghelyo, ing kalamidad, magbakal yang oportunidad, ing kalamidad, gisinga na kaabilidad, ing kalamidad, mamuklat yang oportunidad nung negative agad. Ing kalamidad, magbakal yang oportunidad, ing kalamidad, gisinga na ka, potang matudtudjeng kay kang abilidad. Ing kalamidad, potang may kalamidad ka, ing kalamidad, mamuklat yung oportunidad, nung negative agad, nung susuku, antimano. Masanting po yung milyari katang manager, king ebanghelyo, king katiwala. Bakit? Kasi iya negative agad. Iya po sinuku, antimano, itang katiwala, king ebanghelyo. Kumbaga kulya mo, chilaksya mo, chilchilya mo, kampantiya mo. Ing kutang, nanong gewa na? Nanong gewana nitang katiwala? Minisip yung paralana. Nepo, ginawayang paralana. Diskarti, ingausta mo kaniti. King malalama pa mga Pampangan, king malalama amanong siswan, madisposisyon, ingausta mo kaniti. Disposisyon, madisposisyon niya, itang tao, itang katiwala king kwento. Kusang luba pa mamaralan, nga tamo. Minisip ya, menintun niyang paralan, dalan. Maulagapi naman po iti kay katamo at neking kaimportante iti kay katamo na dapat ika madiskarti ka ikang tao, na dapat madisposisyon ka ikang tao. Bakit? O ba't kailangan madiskarti ka? O ba't kailangan madisposisyon ka ikang tao? Kasi balang penandit atin kang sasandalan, balang oras, balang panahon atin kang ayayasahan. King malagwang pa mga mano, kabang kaba kabud na kamo mamasa. Paganaka po, manaliwa ing kabilyan tamo. Manaliwa ing kabilyanan ning tao ketiking yato. Mekad ngeni,
Mekad ngayon dakal asasahop keka. O nang posible bukas o kaya karing daratangal do, ding mang sasahop keka, metong karela, mawawala na. Tutok nang na, bakit? King kapamilatanan ng mayayaliwang kasasangkanan da o dahilan da. Anti mo po yung kinuwento na ning Ginoo, king mi pa siya ebanghelyo, biglaya rugumila ko obra. King alam ka piya dyan, may walaya ka panintunan pa mga biyayan iting tao. Kumbaga, iba't yaking biye manawa, mi puntaya rugungeni king biye ala. Iting katiwala, mi sagadya. Iting katiwala, manager king ebanghelyo, mi sagadya rugo. May walaya, kanawan, dapat eneman po mitda kagiwan. Eya po may wala disposisyon king biye. Nga na po ning mi pasagay ebanghelyo, nga nang may ngamano ning Ginoong Yesus, king pamamasata mo, migit lang matalino pamamaralan, ding taong makayato, kesa karing taong makadiyos. Nga nang Yesus, migit lang kanong matalino, ding taong makayato, kesa karing taong makadiyos. Madiskartiya itang katiwala, madisposisyon ya, itang manager king ebanghelyo, at ingkutang naking sarili na, inyang mila ko na king obra na, nano, wari po may ngutang iya nga na, nanong gawan ko, nanong masanting kong gawan, nanong kailangan kong gawan nga na, nanong inggawan ko, iti po, ingkutang daring taong makayato po, tang mituran la, nanong gawan ko, iti po, ingisipan daring taong makayato po, tang misagad la, pero, ngaliwa naman po, ingkutang daring taong makadiyos, po tapong ilaring mituran. Dimpong taong makadiyos, nano po ingkutang da, po tel ilaring misagad, po tang ilaring mituran, Ginoo nanong gawan mo, nga tamo. Agad-agad pa sa Diyos tamo, Ginoo nanong gawan mo, sopan mo kurugo, nga tamo. Negative lang ang timano, ding taong makadiyos, susuko lang agad-agad rugo. Yayasa da karingaliwa, ing agyuda naman gawan kanita. At ngarang sasabi ring taong makadiyos, potang mituran la, Ginoy ka ng bala ka na ako. Ginoy ka ng bala ka na ako. Pag nakapo, ing balang metong ke katamong eniketi, itamong balang sisimbangening Domingo, atin tapong diskarte king biye. Ating disposisyon. Nepo, atin tamong disposisyon. Tandaanan tapo, king taong madiskarte, ingega na gana kaya, posible. King taong madiskarte, gana kaya, posible. King taong madiskarte, ing panalangin na, ing panghawaka na, nano yang amano, eya po do it Lord, eya do it Lord. King taong madiskarte, king taong madisposisyon, ing panalangin na, ing panghawaka ng amano, nano ya, let's do it Lord ya. Let's do it Lord, let's do it Lord. King taong madiskarte, king taong madisposisyon, potang mituran ya, potang misagad ya, ing panalangin na, eya po ginu, sopan mo ko. Nune, ing maging panalangin na ning taong madiskarte, potang misagad ya, potang mituran ya, yapin nga manong agyuko, Gino, agyuko, Gino. Inkutang, nano po ing pawagana, imbitasyon na ning kay katamong pamamasa. Simply mo po, it's very simple. You do it first, then God follows, then God will guide you, then God will help you. Gawan mo pa mo, ika pa mo, bayoy nga pong Gino. At kanita king pamagdiskarte mo, akayaduangan me, akayabe me, inga pong Gino. Ing taong madiskarte pinaman, eya matda kagiwan, eya magisan, pamamaralan. At inya pong slogan, ing Bangko de Oro, ing BDO, nga na, we find ways. Boses niya mo naman po, ning ebanghelyo iti, ni kay katamo, we find ways. King biye naman po makoing masakit. King biye naman po mila ko yung problema. King biye naman po mila ko yung kapagsubukan. King biye naman po magisan. Ela po magisan ding mituturan. King biye bisa tamot ali atsu ing misagad tamo. King kay katamong pamibiye. But we find ways. Potang mituran ka, potang misagad ka, nanong gawan mo, mo pupulayan. Mo iwasan, mo pangilagan. Potang mituran ka, ikang tao, potang misagad ka, mo gugulutan, arapan, didiskartyan.
At siyempre, paninton, paralan. Wapi naman po, king pa magdisposisyon tamo, king pa magdiskarti tamo, mimumulat tamo. At hababalo tamo, nung nanuing masanting adaptan tamo. At siyempre, sasaw piya sigurado kanita kay katamo, ingapong Gino, king pamaninton, paralan, king biyeta mo. Pagana po, eka negative agad, eka susuku antimano, ating disposisyon, ating tamang diskarti, agyuta mo, at siya nga pong Gino. Manatili ko pong makaluklok ngene, at kingmit mong kataymikan kampananta po ngene, ing pami talaga, karing miyembro da, ring Knights of the Blessed Sacrament. Very Reverend Father, we have some young men who are seeking admission into the order of the Knights of the Blessed Sacrament. Are they here and well informed of our requirements? They are, Reverend Father. Are they ready and prepared to assume the duties and regulations, obligations and privileges of the Knights of the Blessed Sacrament? With the grace of God, they are, Reverend Father. Please call their names now. Aspiring for the degree of neophyte, Simon Rain Chua, son of Mr. and Mrs. Ian Chua. Aspiring for the degree of neophyte, Andre Noel Ortiz, son of Dr. Rosalie Marcelo. Janus Nukup Jr., aspiring for the degree of neophyte, son of Mr. and Mrs. Janus Nukup. Paul Jacob Manabat, son of Mr. and Mrs. Jose Dexter Manabat. Casey Kyle Sengson, aspiring for the degree of neophyte, son of Mr. and Mrs. Christian Sengson. Allen Lee Gonzalez, aspiring for the degree of neophyte, son of Mr. and Mrs. Alexandre Gonzalez. Daniel Derek Velarde, aspiring for the degree of neophyte, son of Engineer and Mrs. Paul Velarde III. Mark Daniel Aguilar, aspiring for the degree of apprentice, son of Dr. and Mrs. Oliver Aguilar. Ivan Gabriel Singyan, aspiring for the degree of neophyte, son of Mr. and Mrs. Lee Van Singyan. Francis John Paul Alquero, aspiring for the degree of neophyte, son of Mr. and Mrs. Alan Francis Alquero. Christian Julian Vin Pineda, aspiring for the degree of neophyte, son of Mr. and Mrs. Alvin Pineda. Jose Benedict Ortega, aspiring for the degree of neophyte, son of Mr. and Mrs. Jose Ronnie Ortega Sr. Onofre Villanueva III, aspiring for the degree of neophyte, son of Mr. and Mrs. Onofre Villanueva Jr. Darren Ocampo, aspiring for the degree of apprentice, son of Mr. and Mrs. Rodolfo Ocampo.
Edison Lord Magante, aspiring for the degree of neophyte, son of Mr. and Mrs. Eric Magante. Israel Ivan Magante, aspiring for the degree of neophyte, son of Mr. and Mrs. Eric Magante. Hans Kilian Benitez, aspiring for the degree of page, son of Mr. and Mrs. Christopher Benitez. Hermenegildo Ugalino III, aspiring for the degree of apprentice, son of Mr. and Mrs. Hermenegildo Ugalino Jr. Masi Kelly Sikat, aspiring for the degree of neophyte, son of Mr. and Mrs. Noel Sikat. Gabriel Jesse Sichon, aspiring for the degree of neophyte, son of Mr. and Mrs. Ricardo Sichon. Royce Renzo Reyes, aspiring for the degree of neophyte, son of Mr. and Mrs. Arturo Reyes. Ramonico Gio Dacanay, aspiring for the degree of neophyte, son of Dr. and Mrs. Wilfredo Dacanay. Miguel Pingol, aspiring for the degree of neophyte, son of Mr. and Mrs. Patrick Pingol. Raymark Gonzalez, aspiring for the degree of esquire, son of Mr. and Mrs. Rodrigo Gonzalez. John Jeffrey Magtoto, aspiring for the degree of apprentice, son of Mr. and Mrs. Jeffrey Magtoto. John Richard Danganan, aspiring for the degree of page, son of Mr. and Mrs. Ricardo Danganan. John Ira Dison, aspiring for the degree of apprentice, son of Mr. and Mrs. Renato Dison. Franz Rafael Franco, aspiring for the degree of page, son of Mr. and Mrs. Romel Franco. Maynard Bautista, aspiring for the degree of neophyte, son of Mr. and Mrs. Bernardo Bautista. Mark Louis Manalili, aspiring for the degree of page, son of Mr. and Mrs. Mario Manalili. Romeo Angelo Tuason, aspiring for the degree of neophyte, son of Mr. and Mrs. Rigel Tuason. John Gabriel Santos, aspiring for the degree of apprentice, son of Mr. and Mrs. Jose Santos. Jarl Dominic Velarde, aspiring for the degree of neophyte, son of Engineer and Mrs. Paul Velarde III. Christopher John Jimenez, aspiring for the degree of neophyte, son of Mr. and Mrs. Willie Jimenez. John Francis Pang, aspiring for the degree of esquire, son of Mr. and Mrs. Francisco Pang. Alejandro Jimenez, aspiring for the degree of apprentice, son of Mr. and Mrs. R.J. Jimenez. Miguel Jimenez, aspiring for the degree of page, son of Mr. and Mrs. R.J. Jimenez. George Joshua Masbang, aspiring for the degree of page, son of the late Mr. and Mrs. Renato Masbang. Ethan Isaac Benabajo, aspiring for the degree of neophyte, son of Engineer and Mrs. Roderico Benabajo. Young men, do you come here freely to serve at the altar of God? You are
Do you know and understand the rules and regulations of the Knights of the Blessed Sacrament? Do you promise to abide by them from now on? Pages bring in their emblems. May we call on the sponsors of Simon and Andy to please come forward for their sutana and surplice. Be every moment thine, O sacrament most holy, O sacrament divine. All praise and all thanksgiving be every moment thine, be
every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Most sacrament, most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. My dear KBS, you may now recite your Knight's Pledge. Please raise your right hand and recite the Knight's Pledge. By the authority invested upon me, I formally receive you as members of the Knights of the Blessed Sacrament, and as such, you enjoy all the rights and privileges of your order. You have received your paraphernalia as a sign of your fidelity to the rules. May God, the King of love and prisoner, in the Blessed Sacrament, help and guide you as His loyal knights. Antimo pong tanda ng pamananggap tamo, kareting ganaganang miyembro ng Knights of the Blessed Sacrament, palakpakan tala po. Talakad ko ang po. At ipasyag tayang ngeni, ingkay katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, kin Diyos, ikpang may payang tutu. Lina lang king banuat yato. At kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong ng ginuta mo. Pinagliking upaya ng banal na Espiritu. Mibait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato.
Mi paku king krus mete at mi kutkut. Tinipaya ka rin mete, king katlungaldo sinubriyang mebye. Pepayta sa banwa, makalukluk wanaling Diyos ikpang may payang tutu. Hibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kung ka rin mabi ang pon may ngamate. Sasalpantaya ko king banalay espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pami sa makding santos, king pangampatawad na rin kasalanan, king pangasubriyang miyering mete, at king di alananga. Amen. Pagamalan kong kakaluguran, manalangin tamong eni, king ginong kay katamong Diyos, ban iyarap no ring puso tamo, karing tune ulagan manatili, kapilan man. Karing balang kaydonan, ngayongan pong manigapu, ginu pakiramdaman me, ingke kang balayan, ulitan Gino, pakiramdaman ming kaya kang balayan. Para king Santa Iglesia, ban maging metong yung suso yung iglesia, at metong ay iglesia rin kalulu. Apatuto king kaya panalog ng Diyos, anting metong nga mabiyeta limhaga, ning pamirakayanan, manalangin taking Ginoo. Gino, pakiramdaman ming kaya kang balayan. Para ka rin ating responsibilidad king politika, finansya at ekonomiya, baning katuliran at malasakit, king ikakayap ding sabla, mantabi king karelang desisyon at pangimot, manalangin taking Ginoo. Gino, pakiramdaman ming kaya kang balayan. Para ka rin mabyebye kapamilataning obra king karelang gamat, banding kapararang tao, kilalanan da ing karelang dangal, ating kasuyuan ayayampang da karing sabla, manalangin taking Ginoo. Gino, pakiramdaman ming kaya kang balayan. Para ka rin kalulo, ding malalawi mababa, ding dimut apamiyugne karing pibandyaning yato, bantang gapanda ing matamparang dake, manalangin taking Ginoo. Gino, pakiramdaman ming kaya kang balayan. Para ka rin komunidad tang Kristiyano, ban mi kakatuliran la, busal tamo, at malalam ang malasakit, para king ikatulaning balang metong, baling kasakiman, munyedalan king pamirakayanan, at ingdirya king malubuda pamanyuyo, ipanalangin taking Ginoo. Gino, pakiramdaman ming kaya kang balayan. Kiyabiyata naman po ding makatuking kapagnasan, para king kapasalamatan daling Lectors and Commentators Guild, Knights of the Blessed Sacrament, Lourdes Pineda and Family, Dr. Jose Luis Ardusong, Doroteo Manalo, Helen Galang, Jose Paule and Family, Myra Paule and Family, Nugid Simbulan and Family. Para kinaldoning kay Baytanang Paulo Jordan Vitug, Charles Ferdinand Cailao, Ron Andre Ocampo. Para king personal na kayadwanan ng Leila Biog, Paswing, Evelyn De La Rosa, Emeline Guevara Angeles, Allen and Elana Infante, Rosalinda Gonzalez, for her speedy recovery, Faye Manalo, John Andre Pineda for his successful MedTech board exam, para king malagwang kapaldanan ng Sunny Bustos, Luis Andrew Panlaki, Ines Sunga, Anita Chodin, Maricel Garcia, katingang kamag-anak at kakaluguran ng masakit. Para kinanganggang kapainawan ng Karadwada rin Norma, Maria Virginia, Antonio Alde, Aguido Salonga, Leonzo Ebreo, Ramon Ramoneda Sr., Pastora Pancho Dolin on his death anniversary, Magdalena de Guia, Kapati, Guillermo David, Amado Garcia, at hanggang kaladuaking purgatorio, ipanalangin taking Ginoo. Gino, pakiramdaman ming kaya kang balayan. Ngayon ipodwan taming sarili tang kapagnasan. O Ginong kay kaming Diyos, itimawa mo kaya sana karing sablang dapat ming makasarili, ipayabot mong miye kami para king metong at para keka. Uling ika ingke kaming Diyos, ngenit manggaman king alang angga. Amen.
Manalangin kayo kapatid, baning kaya kadamong daon, matanggap ya, arapan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan sa aning ginuting daon, karinggamat mo, king kapurat kaligay ng kayang lagyo, king kaya katamong kasaplala at ng mabilog ng banal na kapulungan. O ginumanano na sanang detinghay na darawon mingene, ipakit da king ing kasalpantayanan mitlugod, makaibiyatula keka, para kaya kami maging Eukaristiyano sanang Jesucristo ng anak mo, aginumi, ngenit manggaman king alang-angga. Amen. Ing ginumanatili yake kayo, At keka antimurin, iyat nayo ring puso yo, makayat nano king ginu, pasalamadan dahing ginuwa Diyos tamo. iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dagang barati, at numan kari no ibpa, Diyos kingalanganggat lubos mayupaya, ing sabla-sablang bage, malati at maragul itingan dapat mo. Ing pamanaliwa na ning Panaun, kaleldo at kauran, pamintua na ing batas mo. Ing tao may gawaya, king kekang wangis, at mi pagkatiwalan, king lelangan kambening sablamong kapagmulalan. Yeng maging talasuyo mo, magari, king sikluban, king lagyo mo, at pupurian ing kekang ligaya, king sablang dapat mo, kapamilatan ng Kristong ginumi, purian da kagino, kambering sablang anghel, king karelang daralit ning tula, at ngamingang kakanta. Manal, manal, manal ko Ginu, ituyay banwa, ituyay yano, tingke kang ligaya. O sana, king kakatas kadasan. O sana, king kakatas kadasan. O ninaratang, king lagyuning ginuon wanya. O ninaratang, king lagyuning ginuon wanya. O sana, king kakatas kadasan. O sana, king kakatas kadasan. Tunay ka pinbanal o ipay kay panibatan ng sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, banbarake kami malyari lang katawan, at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat yakeka, piraso ne at binyene karing kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya, iti ing kanakong katawan, ami daon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay Baningapunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, at binyaning kalis karing kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kanite. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang daw. Ban keta may patawaran na rin kasalanan daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Kristo
Inyang ini gaganagan mi o ipa ing kamatayan at bamanyopli ng mebya ning anak mo. Darawon miya keka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Laing ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talaga darapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming bagamwa mo, kingi kamingan sanang may sulusulo, king katawan at dayang Kristo tipuna na kamingan ting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu ban miganap yaking lugud. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, ipasyano ing kay kaming Obispo Emerito at ding sablang pare. Ganakan miya naman ing anak mong Norma, ay naus mong meko nakitiking yato. Antining king binyag, meteya kambe ng Kristo, niragayanan niya naman sana king kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman ding kapatad ming bepay nawan at manenayang subling ye, at ding sablang meyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya be ng Maria ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose ing kayang malugod at tapat ay esposo, kaya be ring apostol at ding sablang santo, isan Judas Thaddeo ake kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king kekabaning Panaun, puriyan dagat paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristong kekang anak. King kapamilatan na kambe na ataya ipang mayupayang tutu kagum ning banal ay Espiritu pupurian dakat parangalan manggangan kingalan hanggan. Nenipun timong anak nang inampun ni katamong malugod agino, maus tamong inikeya karing amanong tiro na kay katamo. Aming at syuban mo, isang manginagyo datang ke kami, ringkayayan mo, ipamintuan ng lumo. Etiking yato at imbanwa, ipamintuan ng lumo.
Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king Panaun me, banking kasupan ing kay kang pakalulo, parati keng mikabos king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangabos. Huling kay kayong kayarian ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alalangga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi mo, karing kay kang apostol, ing kapayapan nalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Amos, sana babaligdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ning kay kang iglesia, at pamayapan me ang ponbilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiyad magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka antimuri. Ipakita po ngining may kakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay kayo sala. Kapayapan po kay kayungan. Cordero ning Diyos, pamilaan ako, ing kasalanan ning yatu. Kakaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, pamilaan Diyo yung ginuda mo nga so Kristo, yung kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan ng yatu, mapalad laring mayaws, king dulang ng kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka. Dapat yung kasmeng amano mo, kumayap na ako.
Ikang enaalulang inyatumat ning sigluman, pamasyang ning banwag yanuking matulang dalit ka. Ikaw, O Ginoo, tatanggapan na kaking puso ko. Inapening banwag, ngunit inapening bir, isa mo ninugot pamahaning kalagwa, panalangin nile ka, O Ginoo. Tinaperang mo patawag, luminising kasalanan ni. Narananda ka, inuking palang din kapunggamat, sasambanda ka, Diyos ko, makpay nawaking labi ko. Ikang enaalulan, inyatuat ning sikluban, pamasyag ning banwat yatuking matulang dalit da. Ikaw, O Ginoo, tatanggapan na kaking puso ko. Inumapit ke ka, ene dumaluk pa, pinsal ang taya ke ka, ene bumau pa, panalangin ning ke ka, O Ginoo. Tinapenaling piling sablang tao, kesang tisan metuhan. Daralanda ka, inuking palat ning kapunggaman, sasambanda ka, Diyos ko, makpay nawaking labi ko. Ikang enaalulan, inyatuat ning sigluban, papasyag ning banwat yatuking matulang dalit da. Ikaw, O Ginoo, tatanggapan na kaking puso ko. Inapening banwat, ulit inapening bir, pisamot ninugon pamahaling kalagwa, panalangin ning ka, O Ginoo. Pinapebagye mo patawad, luminis ning kasalanan ni. Naralanda ka, inuking palaging kapunggaman, sasambanda ka, Diyos ko, makpay nawaking labi ko. Ikang enaalulan, inyatuat ning sikluban, papasyag ning banwat yatuking matulang dalit da. Ikaw, O Ginoo, tatanggapan na kaking puso ko. Announcement. In commemoration of the martyrdom of Saint San Lorenzo Ruiz, the first Filipino saint, on September 28, the parish is holding a Triduum in his honor on September 25, 26, and 27, Wednesday to Friday of this coming week before the evening masses. On his feast day, September 28, Saturday, we shall celebrate the anticipated Mass at the usual time at 6:30 in the evening. Thank you.
Manalangin tamo. O Ginoo, saupan mo kami, king kay kang ganaka. Pasignangan mo kami kapamalataan ng Eucharistia. Abili mi sana, king dapat, ing magligtas a misteryong pagmasusyan mi. Itingan po aduan mi, king kapamalataan ng Kristong Ginome. Amen. Ing Ginoo manatili kay kayo. At keka antimorin. Idukuyo ring buntukyo at manigapuking bendisyon ng Diyos. Tara at maging mayap tamong katiwala, karing hanggang mayap ng kalam ng Diyos, king biyada mo, king kasuyuan kaya at karing makapaligid kay katamo. At maging mayap tamo sa ng katiwala ning metong at metong, kambe ning bendisyon ning mayupayang Diyos, ing iba, ating anak, ating banalay Espiritu. Amen. Ing banal amisa miyang pangne, umen ako ngan ngeni king kapayapan at lugod Kristo. Salamat king Diyos. Birthday.